I pozdrav svima ljudi, danas radimo skrivene poruke na YouTubu. Prva skrivena poruka je BIM. Stanite. BIM me up Scotly. Beam me up Scotly. Znači, ja nemam pojma šta je ovo. Mislim, pogledajte ovo. Kakva je ova stranica na YouTube? A to ne mogu da skontam šta je ovo. Ne znam šta je ovo. Sigurno i vi nemate pojma kao i ja. Ne znam. I druga skrivena poruka je... Idemo da je vidim, idemo da je nađemo. I druga skrivena poruka je us the force look. I pogledajte. Znači video snimci se pomjeraju. Pogledajte, brate, baš ono zanimljivo i nije nešto za YouTube, ovako nešto. Pogledajte, brate. Zanimljivo, veoma zanimljivo. A pogledajte, stvarno se video snimci pomjeraju. O moj Bože. Čas sam ja otišao, Bože. I treća skrivena, evo, čak se i srč pomjera. Bože. Okej. Sljedeća skrivena poruka je web driver razmak torso. I pogledajte ovo. Šta je ovo? Moj Bože, šta je ovo? Sve nešto, neka boja, crvena, plava, šta je ovo? Ovo nije normalno. Bože moj. Zanimljivo. I kad uđete u taj sajt, vidjet ćete sve neke kocke. Da. Crvene i plave kocke. Da. I idemo na sljedeću skrivenu poruku koja se naziva doge meme. Pogledajte, znači nazivi tog snimka su raznobojni. Stvarno je smiješno. Brate, znači, baš je smiješno. Baš je smiješno i stvarno, brate. Presmiješno je. A mi idemo sad na sljedeću skrivenu poruku. Sljedeća skrivena poruka je velikim slovima na s. I pogledajte. Neki sve kružići, nemam pojma, i kad uđem u video, pogledajte šta se dešava. O, šta je ovo? O moj Bože. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem. Pus!